epaile utziko diegu benen lan egiten. Balekoa beraz ziltzera, lehen kaletik, Lapurdi bigarren kaletik, Arkote hirugarrenetik, Ibaika eta laugarren kaletik, Orioren betrainerua. Las 4 últimas clasificadas de esta Liga ARC1 ya están remando en esta primera tanda. Calle 1 para Lapurdi, calle 2 Arcote, calle 3 Ibaika y calle 4 para Orio, la segunda embarcación de Orio, Orio B. En cuanto a clasificación, Arcote ocupa la última plaza y desgraciadamente pues tendrá que, de momento matemáticamente no, pero prácticamente descender a la ARC2, dado que solamente quedan 2 regatas. Y las dos anteriores, en la posición 11 y 10, en este momento, pues ocupados por Orio y Lapurdi, pues tendrían que jugar el playoff para mantener la categoría contra un Castro que da la pinta de que está remando muy fuerte en la Liga RC2 y Amargo. Zuzendu dira bai. Castro zuzenen igoko dela eta bigarren eta hirugarren postuak dauden Amargo eta Portugaletik izango direla playoffa jokatuko dutenak oraingoz behintzat Orio eta Lapurdiren aurka. Lapurdi, aukera matematiko baditu. 8 puntu. Propa polita, bigarren luze honetan, benetan ikustekoa. Izan ere Arkote, demoraldi honetako emaitza begiratuta bazuxago espero genuen, eta akatzen ari dira, hortze dira leian, Lapurdi, Ibaika, pare-parean behar da segundo pare bat aurretik Lapurdi, baina Arkote ere muturra sartuta da, leia horretan, eta hori garrantzitsu izan daiteke gero kale dantza horretan, ezan, azken luzean badakigu, ikusi dugu aurreko txaldetan ere, bigarren kale hori hartu nahi izaten dutela, eta Arkote hor dagoen bitartean, kale hori okupatuta egongo da, eta hor salte izango da. Momentu, sufritzen, Balboko herrikoak, hori jotarrak, 11 garrandia zelkapenean, playoffa zairtzea ezinezkoa da, baina, playoff horretara begira, sentsazio honekin joatea, nahiko lukete, eta nik uste dut, hona gertu dut den hori jotar hoiei eskatu behar diegula, buila pixka gehiago eta mutila gehiago animatzeko. Hauka Orio! Lapurdi izan da bezala, estropa da buru eta Arkote bigarren momentuz, ea asmatzen duten, kontu solatu horrekin, ziaboga barrutik hartu dago, isi bakarrik batzai Arkotekoei, Justo, baina libratu dute, Laizter kara denborekin.
Bi segundotxo besterik ez, Lapurdiren eta bigarren sailkatuaren artean Lapurdiren eta denbora 10 minutu eta 58 segundo. Bigarren lekuan Arkote Occident 11 minutu justu 0-0. Hirugarren Igaika susperregi edukientziak 11 minutu eta 2 segundo eta laugarren lekua hori altirentzat 11 eta 7 segundo. 11 minutuko lana bera joan etorri honetan eta esan da bezala, naiz eta baldintzak ez diren asko aldatuko txanda eta txanden artean, nahiko itxaso gogorra eta exigentea aurkitzen ari dela ematen du. Haizea dabil, une oro eta horrek beti ere gogortu egiten du estropada ere mua. Comentamos que el mejor tiempo en esta segunda ciaboga de esta primera tanda ha sido para Lapurdi con un tiempo de 10:58. Segundo tiempo para Arcote, 11:00. Tercer tiempo para Ilaika, 11:02. Y Orialki marca un tiempo de 11:07. Y esto, de cara a la regata, ya veníamos comentando que esta calle 2 es la preferida, desde luego. Así lo han demostrado las chicas, todas han intentado remar por esta calle 2 en el último largo, de vuelta. Y la presencia de Arcote ahí en esta segunda posición en tan solo 2 segundos pues puede complicar las maniobras de Lapurdi y de Ilaika. Por tanto, creo que nos espera una bonita final de regata en esta primera tanda. Garrantzataz falta tartean eta 12:30 minutu inguru kalkulatu dugu jarrezkoen bata arraunean hartzeko. Elkarren gainean, Lapurdiren maniobra garbi txamarra izan da, bigarren kaleranzkoa, Arkotek berriz lehen kaleranzko norari da dakar, eta hortu izango dira mugan, noren kalean dagoen hori epaia jakingo du, hemendik ez dago garbi esaten. Posizioak, bai, nahiko garbi ikusten direla, Lapurdi lehen postuan, bigarren dator Arkote eta Ilaika hirugarren, baina hor epailearen bandera txuriari api begira egon beharra daukagu. Zeren naiz eta nabarmen aurretik etaren Lapurdi, nahikoa du maniobra oker bat eta palak jotzea, daukan postu hori galdu eta punturik gabe geratzeka. Argi, epailearen bandera txuri horri, eta argi baita ere horien maniobrari, bere kale utzi, Ilaikaren ueran sartu eta zuerrik saiatuko da, bigarren edo lehen kalean bukatzen eta batek daki horrek Ilaikarekiko abantailerik ekarriko zedion. Mucho ojo a las maniobras, mucho ojo a la bandera blanca de los jueces, porque vemos encima el uno y el otro, tanto Lapurdi como Arcote. Y efectivamente es Arcote quien tiene que hacerse hacia la calle 2. Hau da leia. Eta hori jo ikusi, estropadaren osoa gurutzatuta lehen kalean zator, zerbait desberdin egin nahian, Ilaika pasa nahian nola ala, baina momentuz ez zirudi emaitza emango dionik, jaigera uzkarta izan da, zalantzari gabe, eta hurrengo txandetakoek horien maniobra hau eren ikusten kontuan hartu behar dutela. Zaiatu dira, emaitza badirudi ez dela hain egokia. Ea. Epailea, azken urratxa hauetan zen bigarren kalean baleude, hor Arkotek izango luke 31 eskutik, baina badirudi ez ez, lehen kaletik dabilela Lapurdi justu bada ere, hau estropada maiera. Lapurdi bikain, ondo usten, eta ustekabeko gonbidatua. Arkote bigarren postuan, aldea ere bai Ilaikarekiko, laizzer emango ditugu demorak. Lapurdi lehenengo, 11 Arkote Occident bigarren postuan, bakoitza bere kaletik sartu da azkenean, saltza, eta Ilaikak ere bigarren kaletik amaituko du, tarte desente, agian beste traineruren bat bigarren txandako azkar daiteke hor tartean, kontuz. Eta bukatzeko Oriotarrak, txalo handi bat Oriotarrei ere, lehiopa jokatu beharko dute gaurko emaitza.
Bueno, en marcha esta segunda tanda. Calle 1 para San Pedro, calle 2 Hondarribia, la segunda embarcación de Hondarribia. Calle 3 para Astillero, calle 4 Pedreña. Los dos cántabros de esta liga RC1. Vamos a por la calle 3 y 4, por las calles de fuera. Comentaba que en esta segunda tanda, en cuanto a clasificación, no hay ninguna posibilidad de descenso ni de ascenso, por tanto, simplemente se juegan el poder conseguir la mejor posición posible, porque bien sabemos que aquí en la mar, al mediodía, es posible que haya un aumento del viento. Quién sabe si la mar se va a poner peor y por qué pasó. Que gane esta segunda tanda y luego esperar a ver si hay una posibilidad. Hemen baina urte gehiago daraman jendea badago inguruan eta niri begira garbi izaten dut hemen haizea altxa egin dela eta gainera haizea emana iparraldetik dagoen da, horrek izan nahi du lehenengo luze honetan enbastu gehiago egingo duela haizeak lagundu baino. Hala esaten zuen Oierri eta honak, era kondo daki, haizea dagoela dio eta halaxe. Nabari dugu pena. Cuidado con esta traída de viento. Haizea indartsu xamar jarraitzen duela esango genuke. Eta orain Astillero, ote datorren Astillero, txungun xamar ote datorren, hirugarren kale horretatik, hala ematen du, olatuak eta, ondo bideratzen dira, Pedreña ez da atzen geratzen ari, inondik ere, eta San Pedro baliteke errekuperatzen ari zen. Hondarribia kultura hori badauka, koparean ondo tortzekoa, eta horren ere erakusten ari dira. Batoz poliki. Astillero gekarri alde bat egin du, baina berriko ere, geratu dela dirudi. Y da la impresión de que Pedreña hace buena su distancia de la primera hacia ahora. Y por esta calle 4, la embarcación negra, pues viene tirada esta segunda tanda, a pesar de que Astillero ha realizado un par de minutos bonitos después de la ciaboga. Y Hondarribia en su línea. Erreferentziazko demorak lehenengo txandari da opzionak izango dizkizugu 10 minutu eta 58 segundu izan da demorarik onena ziabogan. Lapurdik markatutako izan da, lehen kaletik markatu du 10 minutu eta 58. Baina, esan beharra daukagu, San Pedro izan ezik beste 3 ontziek lehen ziabogan ondo hobetu dituztela lehen txandako demorak. Eta, bai, gure impresioak konfirmatuz, Astillero buelta eman dio, Ioi Hondarribiaren parea etorri da, Pedreñak horrekin jarraitzen du hori bai, eta markatu beharreko denbora beraz, 10 minutu eta 58 izan da, laizar emango dizkizu denborak. Se confirma esa recuperación de Astillero en este segundo largo. Recuerden, tiempo de Lapurdi a batir 10:58, a ver lo que hace Pedreña. Eta pare barean, gainera Astillero ziaboga oso bizi hartu du, barru-barrutik sartuta, eta aurretik aterako dira. Nabarmen. Hondarribiak ez du guztiz asmatu, eta hemen San Pedro bere ziaboga oso txukuna, eta orain, distantzia hori hartuta behar bada, aukera polita izan daiteke San Pedrorentzat, bigarren kalde aldera joan, lehen kaleko haize eta zikinkeria alde batera utzi eta estropadan errekuperatzeko. Cuidado con Pedreña, que ya estuvo a punto de ganar Zumaya. Y a ver, ¿qué puede pasar?
haizearen igoera nabarmen, baina Juaneko izorratu dina bueltakoan lagundu egin du, eta beraz, laurak izan dira Lapurdienak baino hobeak. Lehenengo denbora, Pedreñarentzat 10 minutu eta 54 segundo. Bigarren denbora Hondarribiarentzat 10 minutu eta 58, Astillerok ere 10 minutu eta 58, eta San Pedro 10 minutu eta 57. Las 4 embarcaciones parece ser que el viento sí les ha ayudado en este largo de vuelta. Las 4 mejoran el registro de Lapurdi, con el mejor tiempo para Pedreña con 10.44, segundo tiempo empatado Hondarribia y Astillero 10.48, y en la cuarta posición San Pedro 10.57, por delante de Lapurdi, como hemos indicado. Parece ser que, aunque el viento haya aumentado un poco, las fuerzas en esta segunda tanda son eta agian arazoak izan ditzake Astillerok Hondarribiaren kalera gerturatzen baldin bada. Lehen ikusi dugu, epailea lehen txanda horretan eta emakumezkoen lehen txandan baita ere lan egin beharren izan dela, bandira astindu eta moneda astindu, eta horren ikusi egin behar. Pedreña zuzen, orain hirugarren kalean sartuta, Astilleraren kalean sartuta. Y cuidado que Pedreña, bueno, a pesar de venir con esta fuerza, ¿no? Esta dirección del oleaje, tiene que hacer más metros que Hondarribia, que están manteniendo firmemente su calle y bloqueándole el paso a Astillero para una posible remontada, pero parece ser que Pedreña cuenta con distancia suficiente para hacerse con el triunfo de esta segunda tanda. San Pedro, bat kaletik, hortxe. Azken txampa horretan, indarra guztu eta guztinez gaur zortzigarren postu hori ziurtatu nahian. Zine importantea ere izan dugu gerturatzen, gero eta jende gehiago postan maten du horrek, pero aparte de la gente del pueblo y los que han venido a animar, tiene gente importante, incluso por San Rodrigo también. Vemos entre los espectadores un poco tomando nota de cara a la tarde cómo puede estar este campo de regata. Bien cuidado como siempre por el ayuntamiento de Zarauz eta Zarauzko arraino elkartearen lan eskergari esker. Gaurko estropada ere baldintza bikainetan ospatzen ari da. Lau kaletara den estropada honetan, edozein kaletatik sartu daitezke, eta mani horra ikusi duzue. Pedreña, laugarren kaletik zetorren, eta lehen kaletik amaituko du, estropada ere osoa buruzatu ondoren, estropada bikaina Pedreñarena, hortze dira, triunfo de tanda al final entrando por la calle 2. Pedreña y Astillero, que arrebata la segunda posición de tanda a Hondarribia, que está empeñado en mantener esa segunda calle, y el resultado no ha sido el óptimo. Horra San Pedro ere. Astillero, parar por favor, Astillero que pare. Eta guazen bigarren txanda honekin. Lehenengo kaletik Zumaia Sokia, bigarren kaletik Deustu Bilbao, hirugarren kaletik Kaiku VGP eta laugarrenetik Zarauz Gezalago Kelan. Los cuatro gallos de esta Liga ART1 arrancan ya a por esa victoria en esta preciada Ikurriña de Zarauz. En cuanto a la liga, las cosas están bastante decididas, pero no matemáticamente.
aún Zumaya alberga alguna mínima esperanza de quedar en esta segunda posición, pero ahí necesitaremos una clara catástrofe de Zarautz o de Deusto. Baina Zarauztarrak ez dira konformatzen play-offarekin eta Zarauztarrek lehen postua nahi dute zae bat liga honetan, eta Ziaboga barrutik hartzeko arriskoan ibili barra ere, ibiliko omen dira. Horrela da zelkapena zae bat liga honetan, lehenengo postuan Deustu 150 punturekin, bigarren lekuan Zarautz 157 punturekin, hirugarren Zumaia 154 punturekin, laugarren Kaiku. Efectivamente así ha sido. Mejor tiempo, aventajando en 4 segundos a Zumaya, pero también 4 segundos a Pedreña. Eso significa que de momento mínimo 3 puntos sí le aventaja a Deusto en esta regata de hoy. Importantes 3 puntos de cara a la clasificación. Así que Deusto no tiene más remedio que hincar los dientes, apretar los dientes, perdón, hincarlos a poder ser. Kaiku momentu honetan, azieron demonetan etorriko ditzateke. Eta zehaztapen egin dugu, epaile jaunak, bihar erlojopeko izango denez, peinaka aterako direla, txanda bakoitza, zein traineruko izango dela, eta ez lau gaurko bizkainak izan nahi du, nik lehen epatu duan Kaikuren borroka hori Pedreñarekin aurrezko txandan atela edo hori zurtatu da daukala, lehenengo bai izango delako Kaiku, beraz? Zarauzko ikubina, hori dute jokoa, bai Kaiku, bai Zumaia, eta Zarautz eta Deusto berriz ikubina gain liga ere bai. Entre batona, martzalene, eta Oskason, behatari hau garzan, Nahore lehendakaria ingurua badula gertu lastea, osatzu barra ditzeko. Akira lentzaloak, Zarauztarrek gogoa batzuten ezkean doblete egiteko, Gezalagao kelan banderan uztailan ez zen posible izan, mutilek iraztu zuten baina neskek bigarren lekuarekin konformatu behar izan zuten. Gaur neskek irabazi duten, eta mutilek momentuk
Tiene